Erizoba akakiiko katirweho kurura emanja ezarugire omu karuru ka NRM kahurira emanja eziri kushembayo ezarugire omu bururu butari bumwe na bumwe. Leero bananga bamaliriza okuwulira musango gusembayo emisango egisembayo gitandika saawa 11 bwanaaba nga bagimaliriza bajja kuddayo mu lutuula lwabwe batandike okufulumya n'okwongera okuwandiika ensala yaabwe. Eyo ensala bajja kubanga bagiweereza ku mikutu egyaweebwa bakandideeti nga babeera nominated, emikutu katugeze egya WhatsApp n'egya email, naye aneetaaga okufuna ekiwandiiko kyennyini nga kiri mu buwandiike ku lupapula, naye ajja kubanga asobola okukifuna. Omu mishango eyahurirwa harimu orw'abanyeshengero ba Rwampara, Honorable More Asiimwe hamwe na Anne Kansiime. Orubanja rwaba niruza kushoborwa ebiro 7 okwezi oku. Obururu obwaitu bwabeireho 17 nkarabamu konka na mugenzi wanjye nawe bwanyuma y'eshaaha nka 2 nawe yayerangije. Mbwenu nyenda kusiima munonga ekibiina kyaitu kya movement abo kuba tubakureka abantu kuhondana ninga bakaryana. Mbwenu Erizoba batweta twena twazayo twagamba buri omwe yagamba ebye kandi nyino kwikiriza ngu amazima gashora. Nyowe akakiiko aka ninkashaba kuba akanyamazima, ninkashaba okuhurira omu buringaniza kandi obutazamu okugwera orubaju ahabw'enshonga akakiiko aka ninteekateeka kandi nabo nkabe ninkashaba katakomaho honka kagarike kaze na ground omu bantu abatiire akaruru karonda amazima ahigazire gata ahigari. Abandi banyeshengero abatiire emishango yabo nabo bashaba akakiiko kuhurira obujuruzi bwabo kandi kakacwamu n'amazima. So obururu bwitu tukabusingaje, enamba ziroho, declaration form ziroho, konka okugerera kwa kanavingo kwabireho kwa ba registra mukakurra abamagombora n'aba district bakwatagana no gwincumbent batashamwe declaration bifire nibyo yaroho na yehozaho. Ekiseze kirikimo kyonka kurangu opponent wangi birariwe ryeza nagamba nti akabaina secretariat yeri mu ba diso na security ya ngwe kameza results kuoleka nuwasingiro vuicha akaruka nukatabe mu barracks kandi katabe mu koma bakuru bamahe kakaba mu koma member of parliament mu bantu. Abarangirirwa nk'abasinguzi nabo bahamya ngo buri kimwe kirya harubaju rwabo. Tribunal kanire nginamu esubiri ngi muno kurango ejja kwiha y'amazima kandi bandikira ringe official ngu ninyowe kwasire flag ejja kuba nkasinga genuinely. Akakiiko katandikira Erizoba kuherezayo encwamu y'emanja ezabandize kuhurwa bwanyuma yo kumaliriza emanja zoona 38 ezaresirwe mu kakiiko aka. Gasha kwa Ronald Ngabirano abwa Tayari West.